Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Arka mau ngadain lomba nih. Anak kecil main Vespa. Yuk ikutin. Ayo Pia, Pia. Ayo. Nih, Dika. Oh, ayo. Asai. Ayo balik lagi. Biar deh. Awas ada motor, awas. Ayo sini. Ayo sini, jalan sini. Awas ada motor, Dek. Ayo. Biarin ini. Vespanya naikin.
Well, well.